بلوچ یکجہتی کمیٹی نیمگا تربتا دا کوئٹہ لونگ مارچ کوئٹہ ریرزونا پترگا چا دارگ بتا دارگا پد سریاب روڈ سرا نندانک بڑھ جاہیں ضلع انتظامیہ نیمگا کوئٹہ ریڈ زون سرجمہ سیل کنک بتا فورسز مزنی کچے تعیناتے تحقیقارانی اداروں کی وزیر سرفراز بگٹی گوشگی کے ناشرکار وتی مقصد سوگ من نبا ناشرکاری ویلا بیران بتگی کہلا مردمانی گما برابر شریدارا یوریا کھادے مصنوعی بحران ودی کنک بھو گئیں کھادے انبار کنو کا نہلاپا کاروائی کنک بھی ڈیرہ اسماعیل خان تحصیل درابنا ناشرکارانی ارشا 23 سیکیورٹی کارندہ بیران بازی ٹپی ناشرکارا گوت کچھ طرح کا وطا تباہ کتا ISPR ردا ناشرکارا سیکیورٹی فورسز ماڑی سرا ارش کتا ارش کنو کا تراکنا کی مواداں پر گاڑی مین گیٹا دک داتا دومی نمگا سیکیورٹی فورسز جتا اندمگا کاروائی نیامہ 26 ناشرکار کشک بتا غزہ سرا اسرائیلی ارشا دگا 200 فلسطینی شہید اسرائیل ارشا چا تنیگتا 18,000 گیش فلسطینی کشک و 50,000 گیش ٹپیاں حالانی ردا اسرائیلی فوجہ غزہ درزنانی کچا مردم آوار جتیاں بلوچستان ہائی کورٹا تربت آلاز کوش کیس بابتا یک درخواستہ CTDA مکران 4 کارندہانی معطل کنگے فرمانداتا چیف جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس نذیر احمد لانگو حوالی بینچا درگتا محفوظ خود کی فیصلہ دا تک سیشن کورٹ تربت نیمگا CTDA کارندہانی سرا مقدمہ درج کنگے فرمانے خلاف ادا تک بلوچستان اداروں کی شنکاری وزیر جان اچکزئی گشتک کے کوئٹہ سیکیورٹی تھریٹا اگر لونگ مارچ برجا دارک روٹا مارا اراد نیز سرکار جوہد کن گئی کہ بلوچستان یکجہتی کونسل و لانگ مارچ ہوار مردمگو مذاکرات وسیلے محملہ ٹہی بی بی کوئٹہ مذکور گو زیارت ہواری دوری چانی بلوچستان دمگا سارتی زور گیش محکمہ موسمیات گوشگیں کہ کلاتا درجہ حرارت -ڈگری سینٹی گریڈ دا کپگے سبا دیگا دگ نالی و تالابانی آب جم بدکنا کوئٹہ مسمج و تامور بوہگے ہمراہیہ سارتے پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر گشتک کہ ای وحدہ PTI گورا ابتاد درصد محلوق اکثریتیں اگامہ گیچ انکاری نشان گیٹ چمہ پلگ بتگ گوڑا اے محلوق بنکی حقانی ہلا پرزیں انچو کے ماں انٹرا پارٹی گیچ انکاری کنائیں تک یکسد ابتاد گلہ نہ کنائیں تک PTI بنکی باس اکبر اس بابر گوشگیں کہ PTI وکیلانی اے گپ ردی کہ من PTI باس کنیا ماں گیرشی دروگ اوپار نہ کنے آمدگی سے فیصلہ محلوق دیما اے کنے ایشانی دروگ سرا پاکستان بار کونسلہ درخواست دیں پاکستان مسلم لیگ نون رہشن رانا ثناءاللہ گشتک کہ جسٹس ریٹائرڈ جواد اس خواجہ وتی ارادے وسیلے قومی مجرمہ ریلیف دیگ لوٹی جواد اس خواجہ وتی پوزیشن کارمرز کنک و عدلیہ بحر و بانک کنک لوٹی جواد اس خواجہ سویلین سے ملٹری ٹرائل سرا انٹرا کورٹ اپیل بینچ سرا ایراج جوان نے کراچی دمک بلال کالونیا پولیس و ملزمان نیامہ تیر گواریا راگوزی زالبو لبیران یک ملزم گو ٹپی جاویران گو دزگی کنک بتا پولیس گوشگین کے نیو کراچی بلال کالونی سیکٹر 5 موٹر سائیکل سواری 2 ملزم لٹ پل کنگا بتگاں پولیس سے سربو اگگو آہاں پولیس سرا تیر گواری کتا دومی نیم کا مچھر کالونیا 2 ٹولیا نیامہ جنگو چوپا 6 مردم کشک بتا
اوسم محمد تھانہ سمسرہ موٹر سائیکل سواری ناشناسی صلاح بندی مردمانی تیرگاری یک مردمی تیران ویلا پر ملزم جستگ بیران بتگی مرد عمر 16 سال جبکہ حسین آباد جہمند بتا حال رسگا پد پولیس ویل جا حاصل بتا سینٹ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور غزہ جاورانی سرا منگ نامہ پیش کتک یہ منگ نامہ گوں حواریہ منظور کنک بیتا منگ نامہ ایر دستی فلسطینی محلو کے سرا عرش ترندی لفظہ کو ایر جنک اور لوٹ کنک بیتا کہ اسرائیلہ میانستمانی انسانی جرمانی قرار دیگ و میانستمانی انصاف آمد بسا مقدمہ چلائن بی بی مولانا غفور ایدری وشتک کہ فلسطین انبیاء و فلسطینیانی سرزمین جماعت اسلامی امیر سراج الحق کے گوشگین کے اگاں ہر چیز میرٹ سراوی بڑا مقدم روی کا اگاں ابتدا رہت کی بڑا جی ڈی پی 4% وان گزانے کے واسطہ ایک اسٹوڈنٹ سا بحال ہم کریں اوسم محمد باز دمگا محکمہ پی ایچ ای آپ پجار نگا بے صوبی چریشی سبا محلوق پترم پہ آپا تلوس گئے محکمہ پی ایچ ای درستی افسر گار و بے گواہ محلوق کارگسر روند آفیسر موجود ہے آپ جیڑا گشگیوار بوگنے پنجگورہ ساپے ورگی آپ پروجیکٹ اب تسال گزگا بید نا سرجمی چریشے سبا پنجگور باز دمگا آپ جیڑا ودی بوتا محلو کے گشگین کے مسئلہ پروجیکٹ ورو چرے آماز با پمش کیا ما جیڑا ہانی آماچی یہ وحدہ پنجگور باز دمگا آپ تنگی نرسنگ کالج کارانے نودر برانی وتی لوٹانی حاطر زہرشانی نودر برا خاران کو اچھائے دگ سرا زہرشانی کو تگو روان کی ہم کش تک نودر برانی گوشگین کے پرنسپل رویہ جوان نے میں جیڑا روز پر روز کیش بوہانا پمشکمہ زہرشانی کنگلا چاری شہداد کوٹے گیشتری دمگا دزی و ڈنگی سبا محلوق تکان سریں محلوق روز رحمانی نقدی زر موبائل فون اور دیگر گران باہی چیزاں چا زبار کا نگبا دزی و ڈنگی ہمک روچ کار جوڑ بتا دز و ڈنگا روچا ہم دزی کنن محلوق بھی بسے و پولیس انتظامیہ ہم بے سردی اس کے ساتھ یہ بنداد بوگو ڈرائی فروٹ زرت گش بو گئے محلوق زمستانہ مسجد کے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ کار مرز کنا محلوق گشگین کے گستی کے سال نسبتہ اس سالہ ڈرائی فروٹ نہادہ باز گش گتا پاکستانہ در قانونی وڑا جہمند افغان شہریان واتری ردیک شلا بڑھ جاہیں 10 دسمبر گیش 1930 افغان شہری افغانستان واتر شدگاں دسمبر دا افغانستان واتر بیو کے شہریان کل کچ 4,23,023 سربتا زانک بی بی سرجمی ملک وڑا کراچی اچھا ہم در قانونی جہمندانی مسلک اچھا ہستے